Sunce. Bez sunca ne bi bilo života na zemlji. Sunce je potrebno svim živim bićima. Potrebno je ljudima, biljkama i životinjama. Sunčeva svetlost i toplota su neophodne ljudima. Sunčano vreme utiče na lepo raspoloženje kod ljudi. Biljkama je za rast i razvoj neophodna sunčeva toplota i sjaj. Zahvaljujući sunčevim zracima biljke brže napreduju. Suncokret je biljka koja se tokom celog dana okreće za suncem. U toku noći se vraća u položaj u kome je bio prethodnog jutra. Životinjama je takođe neophodna sunčeva svetlost i toplota. Ptice selice se sele u toplije krajeve kada kod nas nastupi jesen, a vraćaju se tek u proleće kada sunčevi zraci postaju jači. Životinje tokom jeseni dobijaju gušću dlaku i perje, jer to je period kada su sunčevi zraci slabiji.